nongeye guhasuhuza kandi mfize ko meze neza muri hose atandukanye. Njye nitwa Ajab, marashimba y'ikaze muri aya makuru agezweho. Iran iraje ku kibuga cy'indege cya Dubai. Drone zikomeye cyane binashimangirwa nuko kino kibuga cy'indege habari byanyiritswe byinshi cyane, ndetse kandi Iran ikomeza gushimangira yuko ikomeza gutsinda urugamba inasatira kugeza ku ntego zayo zo guhabya umunyamerika, umunyayisraeli n'undi wese ufatanya nabo. Kino kibuga cy'indege ni ingenzi cyane kirashwe muri Dubai kuko Iran yabikoze yabiteguye neza. Mu gihugu cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, abazi b'igihugu batangaje yuko habaye ibitero bikomeye cyane bya drone bagabwe n'igihugu cya Iran. Ikindi ngo kino gitero cyuma yuko kibaye habaye inkongi y'umuriro cyane uzamuka mu kirere, umuriro urakuratumbagira ndetse umwotsi w'umukara uzamuka wose mu kirere mu mujyi wa Dubai haraho bangana. Iran yakomeje kwatsumira ukomeye cyane muri kino gihugu, ndetse kino kibuga cy'indege bishimanyirwa yuko umutekano utameze muri kano kanya ukomeze kwifata nabi. N'indege itagira abapilote ya drone yakomeje kwibasira akarere, ndetse Iran yakomeje kubarasa hirya no hino hatandukanye, ndetse n'akarere k'inganda kitwa Fujar na kano gace k'inganda nako karashwe n'igihugu cya Iran. Gusa kino gihugu cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ntago cyatangaje abantu bapfuye, ibyangiritse bashimangira ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane abaguyemo, abapfuye ndetse n'ibyangirikiye muri iyi ntambara, ndetse na kino gitero cyagawe n'igihugu cya Iran kuno kibuga cy'indege ndetse n'akano gace k'inganda. Ibinyamakuru byo muri Israel byatangaje yuko misile ya Iran yaguye muri icyo gihugu cya Israel mo hagati. Misile kandi za Iran zaguye mu murwa mukuru mu gihugu cya Israel, Tel Aviv, hangirika ibintu byinshi cyane. Hari kandi ibiturika byinshi byakomeje kumvikana byagaragaye, ariko nta bintu byinshi byakomeretse nk'uko byatangajwe kugeza uyu munsi. Iran kandi buri bihugu byose bije kwijanika muri iyi ntambara ko byagenze makeya. Umwe mu banyamakuru bari mu gihugu cya Iran muri Tehran bavuze yuko ibitero bya Amerika ndetse na Israel byibasiye nibura imijyi irenga 200 muri igihugu cya Iran. Iran kandi yavuze yuko igihugu icyo ari cyo cyose cyafasha Amerika cyangwa se Israel kizabona n'akaga gakomeye cyane, ndetse n'ingaruka kikaba cyaraswaho nta mpuhwe na nyango kizagirirwa. Iran yanavuze yuko ishobora gufunga inzira zose za Hormuz kugira ngo peteroli yose izengwa ku isi ihagarare burundu. Israel kandi ihisha amakuru yose ibyavuye muri iyi ntambara, ikavuga ko akiri ibanga mu buryo bwo aribwo bwose. Abanyamakuru bavuga ko Israel ifite ibitero bikomeye cyane yakomeje kugaba hirya no hino, ndetse kandi igasha amakuru y'ibintu byangirika. Israel yavuze yuko yarashe ku kibuga cy'indege muri Iran, ndetse indege y'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei irangirika cyane, ndetse iraraswa irangiza nk'uko Israel yabitangaje. Kubera ko Israel ivuga yuko yarashe ndetse kanasenya indege y'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei yagendagamo. Iyi ndege kangirika bikomeye cyane nk'uko Israel yabitangaje. Ngo ni igitero cyagabwe gikomeye cyane mu mujyi wa Iran, aho bishobora kuba haguyemo abantu barenga 500 kugeza uyu munsi. Perezida ariko rikaba rigikomeje kugeza uyu munsi. Ikindi nuko Israel ifite gahunda yo kureza abasirikare bagera ku 450 muri Iran bagangana n'igihugu cya Iran. Ariko kandi Israel ivuga ko ifite gahunda yo kuba yakubwiye igisirikare cy'akarere kose kugira ngo ihangane byeruye n'igihugu cya Iran, ndetse kugira ngo bahangane cyane ibihugu bitandukanye byishimiye igihugu cya Iran, harimo imitwe nka Hezbollah na Hamas bishinzwe kuba byafashwe kino gihugu cya Iran. Donald Trump yamaze kwifasha ibihugu bitandukanye abisaba ubufasha kugira ngo abe yahangana n'igihugu cya Iran, abashobora ko ari gutsindwa. Kuri Amerika yamaze kugana ibihugu bitandukanye byari kuri 5 abisaba ubufasha kugira ngo ahangane n'igihugu cya Iran, ndetse anafungura umuyoboro wa Hormuz unyuramo peteroli nyinshi izenguruka ku isi. Abese avuga yuko Amerika ikomeje kuba yatsindwa kubera ko hakomeje kuraswa ibikomeye cyane, ndetse kandi Iran yakomeje guhabya umuntu wese witwa Amerika cyangwa se umunya-Israeli n'undi wese uvuga rumwe nabo. Yakomeje kubarasaba cyane bikomeye cyane, bituma Donald Trump asaba ubufasha bw'ibindi bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'Ubushinwa, Korea y'Epfo n'ibindi kugira ngo bize kumufasha guhangana n'igihugu cya Iran, ndetse abikangisha ibihano bikomeye cyane kuba yazatinza inama zitandukanye. Ashimangira yuko mu gihe byamufasha nabyo yazisanga bigize inyungu nyinshi zikomeye cyane. Ibindi byakomeje kuvuga uyu munsi hagati y'intambara ikomeje kuzuza na Amerika ndetse na Israel ni uko drone yatewe hafi y'ikibuga cy'indege cya Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abayobozi batangaje yuko habaye ibitero bikomeye cyane bya drone. Igitero cyateje inkongi cyane y'umuriro hafi y'ikibuga cy'indege cya Dubai. Iyi drone yibasiye akarere k'inganda kitwa Fujar. Haracyakorwa iperereza ku bijyanye n'icyo indege yaba yangije ndetse n'ibya byangijwe muri iyi drone igihe yarasohoka kuri kino kibuga cy'indege. Iran kandi yarashe misile zitandukanye muri Israel. Iby'ibinyamakuru byinshi bivuga ko muri Israel byangije byinshi. Misile ya Iran yaguye mu bice bitandukanye byo hagati ya Israel ndetse no mu murwa mukuru Tel Aviv. Hari kandi ibiturika byinshi byakomeje kumvikana, ariko nta bintu bikomeye cyane ngo byangiritse nk'uko byatangajwe kugeza uyu munsi. Iran yakomeje kuri ibindi bihugu cyane byijanika muri iyi ntambara yuko byahagarika kuba byagendera mu murongo bitazi. Umwe mu banyamakuru ba Tehran bavuze yuko ibitero bya Amerika ndetse na Israel byibasiye imijyi irenga 20 muri Iran. Iran yavuze yuko igihugu icyo ari cyo cyose kizafasha Amerika cyangwa se Israel kizahura n'ingaruka zikomeye cyane kikazaba cyazaraswaho. Iran yanavuze yuko ishobora nibura gufunga inzira zose z'umuhora wa Hormuz n'ahandi hatandukanye atwarwa amato ya peteroli ku isi izenguruka ku isi yose.
Isirayeli kandi ihisha amakuru y'ibyanditswe hirya no hino mu bitangazamakuru. Amakuru avuga yuko Isirayeli ifite amategeko akomeye cyane yo guhisha amakuru menshi cyane y'ibyangiritse muri iyi ntambara kubera impamvu zitandukanye. Imwe mu mpamvu ngo nuko misile zimwe za Iran zishobora guturika ndetse kandi zigakwirakwizwa mu bice bitandukanye byinshi byo muri kilometero nyinshi uvuye aho byabereye, ngo bigatuma kandi bigorana cyane kuzihagarika bitewe n'ubwirinzi zifite n'umuvuduko wazo harimo n'ingi twavuze hejuru. Iran kandi ishobora gutera icyitwa USS Gerald Ford kubera ko igisirikare cya Iran cyemeje yuko ubwato bw'intambara bwa Amerika bwa USS Gerald D. Ford buri mu nyanja itukura. Iran yavuze yuko ibigo byose bifasha ubwato bishobora kuba intego z'ibitero ndetse zikaba zaraswa byanze bikunze. Isirayeli kandi yavuze yuko yamaze kurasa indege Khamenei yahoze agendamo. Uyu muyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran bayirashe ndetse bakaba bayisenye. Uyu munsi Isirayeli yatangaje yuko ikibuga cy'indege cya Meral de Tehran bivuga yuko cyarashweho ndetse akangirikiramo indege yatwaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wamaze kwitaba Imana. Abantu barenga 500 bagwa mu bitero Tehran muri Iran mu bitero byagabe muri uyu munsi nk'uko byatangajwe. Abayobozi b'ubuvugizi bwa Iran bavuga yuko abantu 503 bamaze gupfa muri Tehran kuva intambara yatangira, naho abantu barenga 5700 bo barakomeretse kugeza umunsi n'inkomere. Isirayeli kandi ishobora kwagura intambara zayo kugeza muri Liban kubera ko Isirayeli irimo gutegura ibitero bikomeye cyane binini cyane ku butaka bwo muri Liban, kuko kandi ibingibi nabitangiye kubera ko yatangiye kurasa kuri Hezbollah, Hamas ndetse n'ahandi bishinzwe gufasha igihugu cya Iran. Isirayeli kandi ishobora kohereza nibura abasirikare bagera kuri 450 bajya kurasa ku gihugu cya Iran nk'uko byatangajwe n'igihugu cya Isirayeli. Intego ihari ngo ni ugukora abasirikare benshi cyane b'akarere hagati ya Isirayeli ndetse na Hezbollah, bagakora igisirikare kimwe gihuriho kugira ngo kirwane ku mpande zose kandi kibashe gutsinda. Uyu munsi kandi Donald Trump yavuze yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura iyi ntambara ibe yahagara ndetse kandi ibe yarangira mu gihe byashoboka. Ashimangira yuko icyo yifuza ari uko ngo intambara yarangira mu minsi mike cyane, ko yavuze yuko ngari igihugu bitarenze 2 byose kugira ngo ibe yarangira. Intambara ikomeje kuba hagati y'igihugu cya Isirayeli, Iran ndetse na Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko iri gufasha igihugu cya Isirayeli. Iyi ntambara ngo ishobora kandi kuba yagira igitoya cyane ikaba yarangira ndetse mu byongono bike cyane ikaba yarangira nk'uko Trump yabigarutseho nk'uko abayobozi ba Amerika babivuze. Ariko Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko ashobora kongera gutera ibisasu bikomeye cyane ku gihugu cya Klang Island. Ariko perezida wa Amerika Donald Trump yavuze yuko ashobora kongera kugaba ibitero byinshi cyane kuri Klang Island, ikirwa gikomeye cyane aho Iran yohereza peteroli nyinshi cyane nyuze ku isi. Yabivuze ko kino kirwa bagitera mu buryo bwo kwishimisha nta kindi bagamije, kugira ngo bakomeze kwereka Iran yuko bahari kandi bari maso. Mu magambo ya Trump ati dushobora kongera gutera inshuro ya kabiri ndetse n'inshuro nyinshi cyane kino kirwa, niyo byaba nta nyungu tugamije ari kwishimisha gusa twabikora. Ibi byatumye intambara ishobora kwiyongera cyane gukomera mu karere, benshi bararakara cyane bumva yuko ibyo kwishimisha gusa bidafite bihuriye. Amerika kandi ivuga ko izakomeza kurasa amato yose yerekeza ku muyoboro wa Hormuz bituye nuko wakomeza kuba yatuma peteroli ihenda ku isi ndetse bikaba ibibazo bikomeye cyane. Amerika kandi ivuga yuko intambara ishobora kuba yarangira vuba cyane, aho minisitiri w'ingufu muri Amerika Chris Waite avuga yuko intambara ishobora kurangira mu byumweru bikeya cyane cyangwa se imbere yaho gatoya. Iyo irangiye ibiciro bya peteroli birushaho kuzamuka cyane ndetse no kumanuka. Kugeza ubu ngubu agaciro ka peteroli nibura kageze ku $100 ku gipipa cyangwa se ku gagunguru kamwe, kubera yuko inzira y'ingenzi cyane ya Hormuz yafunzwe icamo peteroli nyinshi izenguruka ku isi ingana 20%. Iran ivuga yuko itazaganira ku guhagarika iyi ntambara iganira na Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi avuga yuko Iran itigeze isaba nibura gahunda ya Amerika yo kuganira no guhagarika intambara. Iran kandi ntigeze isaba ibiganiro na Amerika ngo nta nubwo izahagarika intambara. Ashimangira kandi yuko Iran yiteguye kwirwanaho igihe cyose izagabwaho ibitero n'umwanzi uwo ari we wese ndetse uburyo bwose bwakenerwa ko izirwanaho. Yavuze ko igihugu cyabo gifite intambara kandi yuko gihagaze neza kugeza uyu munsi mu kwirana no kwirwanaho. Ikirwa cya Klang cyatewe na Amerika. Amerika yavuze yuko ibitero byayo byasinye cyane ibikorwa bikomeye cyane bya peteroli ku kirwa cya Klang Island. Iki kirwa ni ingenzi cyane kuri peteroli ya Iran izenguruka hirya no hino ku isi. Hafi ya peteroli yose izenguruka ku isi. Ariko Iran ivuga yuko ikomeza kohereza peteroli nk'ibisanzwe hirya no hino hasanzwe nk'aho nta cyabaye. Inzira ya peteroli ku isi irafunze kugeza uyu munsi, aho umuyoboro wa Hormuz umaze gufungwa. Binavuga ko byakomeje gutuma peteroli yenda cyane ibintu bikazamuka ku isi. Izamuka rya peteroli n'ibiciro byose byakomeje gufata intera cyane. Amerika iri gufasha ibihugu byinshi bifatanye kurinda amato anyura muri izo nzira. Ibitero biracyakomeje kugeza uyu munsi kuko ingabo za Iran zagubye ku bitero byinshi cyane bitandukanye ndetse na za drone na missiles zikomeye cyane zaguzwe kuri Iran kugeza uyu munsi na Isirayeli hirya no hino hatandukanye. Zanasenye kandi ibirindiro bya Amerika mu karere hirya no hino. Isirayeli kandi nayo ivuga yuko yateye buri birindiro by'ingabo za Iran ku burasirazuba bwo hagati, aho bivuga yuko abantu barenga 2,000 bamaze gupfa muri iyi ntambara kuva intambara yatangiye mu gihugu cya Iran.
no mu gihugu cya Israel abantu bamaze gupfa bo ntabwo baratangazwa, benshi bagirwa ubwiru kuko bivuga yuko Amerika ndetse n'igihugu cya Israel byanze gutangaza inkuru n'abapfuye bitewe n'uko ngo barenda guhamara abaturage ndetse bakanekana ko batsindwa bikomeye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.